Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sidinna tawatala biku nanniya salasura malabiku jamaah salat maghrib. Ya insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Tentu nasabah pemasena dan ni akama sesimatana dengan Allah Ta'ala. Nasabari nato pada angka pura pasilen narang sumpahnya magharibi secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan Allah Ta'ala simatana wariki apa tiruang dan ni apa yang ringan sehingga si mata macindo nyawa tak pajuk kenye tak panguja tita untuk si mata pasilen narangi sumpajang berjamaah rilalanda masigi gangka angkata pada lisu ripam masena pengallah Ta'ala. Jadi itu Nabi ta yang manina fajan lo masih berjama mati mani. Makutun ridi. Terima kasih nareko manina fajan lo masih mati mani. Aja sebaliknya yang manina bawan lo masih mati mani. Sabang kata tu tahu. Yang mana yang pertama sigi ujuna mani. Dari kuali sumpah jangan. Jadi makasih dari ko. Ia pun ada, ia memang ada, nak tolong masih berjaya mati manki. Ia jangan sebaliknya. Sebenarnya wali beradna sumpah berjaya jamaah marifing kalinga. Di liwe ganna. Bahkan keset di kita pada pulau kuro ala biranda narampi. Pada puluh. Yang jelas hadis yang terkenal itu maka dia zab'atu yusilluhumullahu yawmal qiyamah la zilla illa zillu. Yerwatu ceremony nari Korea dili kiri pada masyhar pitumi golongan ya cinong ri pungal Allah Ta'ala. Waktu anna pitumi taul lologangi naungan Allah degaga cino-cinonga saliwanda cino-cinongan pengalata ia naru pitui golongan dia narasakan pallana pada mashar ia naru pitui golongan dia namasissa dia naman rasa-rasa nasa pengalata Ta'ala naungi cinongi salah satu di antaranya nasa nabita warajulung muallikun bil masjid. To tagatunge atin dari masigi. Ya sange tagatung atin dari masigi majana sadin dari kudina maria masigi masumpah jama berjama. Samanna de nasukku nasading sumpah jana dari kuribulai. Ya de nasukku nasadir ya sam muallikun bil masjid tagatung atin dari masigi. Ajok kematu sedia kampung dari kulat turi kampungnya tanpa masigi nak kutana maka di kendro masigi kendroan ke masigi nasabah tulubel lama berjama ya mangote matu misalnya nama bela na jokai tanpa na paringarang supri maka dari kuang kamatu masigi na tama na waktu lepak masumpahnya itu namanya muallikun bil masjid tagatung atin dari masigi. Jamaah salat maghrib insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah. Insyaallah pada kesempatan ini yang kemelo wala adi siparingarangang terutama lori aleku ritujudna alap biranna
dan nia manfaat nia sangat sumpah sunnah. Ya. Mungkin waktu ini hanya salat sunnah rawatib. Ya, nah sebab itu sumpah sunnah dua rupa angka yasa sumpah sunnah muakkad, ang ketiga sumpah sunnah muakkad, ang ketiga sunnah muqayyad, ang ketiga sumpah sunnah mutlak. Ya sangat sumpah sunnah mutlak, dia nak terikat waktu, dia nak terikat tempat, dia nak terikat jumlahnya. Salam sumpah yang kita, ya. Allahu Akbar. Ya. Tanya sumpah witir, tanya sumpah tahajud, tanya sumpah duha. Pokoknya sumpah sunnah mutlak. Kapan saja. Yang penting tanya waktu angkena larang agamata. Itu dibatasi jumlahnya. Oleh kedua neraka, potan neraka, neraka, sampai berapapun tidak dibatasi. Itu sumpah sunnah mutlak. Ya. Angkatnya sumpah sunnah muqayyad. Ya sangat sumpah sunnah muqayyad terikat dengan sesuatu. Ibatasi itu jumlahnya. Ya. Matan tuto wattunna. Ya. Pada-padanya ya sumpah sunnah rawatib. Ya. Ya sumpah sunnah rawatib batuanna macio iri sumpah paralue. Ya, dia patudang ke sumpah sunnah rawatib dari kom ke sumpah paralu. Dari kuria sumpah paralu pegau dia sumpah sunnah rawatib. Di Yendar melo ibahas. Alat biranna sumpah sunnah rawatib pasipi watue. Ya. Pada ripah maka dia salah satu kegunaan itu sumpah sunnah pada Tuhan rampi Nabi maka dia as-sunnatu jabiratun alal fardi. Batuan itu sumpah sunnah papasuku risumpah paraluta. Batuan yamana tumatu tappingi sidinna sumpah paraluta ma pemula balegata gang kamateta sumpah sunnah tanamatu isappa untuk atapping mana itu sumpah paraluta angkai kekuranganna. So pada biasa tu yang kalinya maka di awal ma yuhasabu bihi yaumul qiyamah as-salah. Iaitu matu dari kuyadili kiri pada mashar di pengadilan na Allah Ta'ala Qadir Rabbul Jalil. Yang pertama-tama iparisangi di atas sumpah jannah. Jadi sumpah jannah itu. Ya. Fa in saluhat sa'iru amalihi. Narik kumakanja ini sumpah jata. Sininna amala lengi maciwana tu makanja. Ero kasinar. Wa in pasadat sa'iru amalihi. Tapi narik kumasolang sumpah jata. Dia nasuku. Ya. Sa'iru pasada sa'iru amalhi maka maciumana to masolang amalak taling. Tapi dalam riwayat lain narampe Nabi ta maka fa in kana atammaha kutibat lahu tamma. Ya batuan arek syukur sumpah para lutta yang enggak sukumanan itu amalata. Tetapi wa in lam yakun atammaha tapi dari kudena suku sumpah para luta maka di pungallah ta'ali malaikatiri malaikana unzuru hal tajiduna li abdi minta tahu sampai sumpah sunnah na atakwe angka muga sumpah sunnah ni yatawe patak miluna biha farida yana tu sumpah sunnah na mupake pasukui sumpah paraluna. Yaro kasinna dari kuangka sumpah sunnah. Ina tu sabas sininna sumpah paralu yang kamana sumpah sunnana. Angka yolona, angka rimun rinna. Angka yolona yang bawang, ya dia rimun rinna. Supaya ada ni capa-capa dia ni anggap penting sangat sumpah sunnah. Nah sebenarnya kumasolang imatu sumpah jata kendoni malah pataping. Engkau tu tahu, patapi mina pegau, sumpah sunnah misalnya. Kedua si tahu,
Yami nare kolomal lappa. Di. Ya, aga na melo na tapping nare kuria pat diga gawadi tapping. Di. Batuan na patappi minawale na diga gawai na tapping. Jadi diperhati rasanya sumpah sunnah. Sebab luar biasa manfaatnya. Di. Kemudian ia sumpah sunnah mencaji lalatto nasabari nato sibawa nabi talal suruga. Ini salah satu amalan tuat di pasibaki nabi talal suruga. Ipamege sumpah sunnah. Nasabangkan angka nama kutana ya Rabi'ah bin Kab al-Aslami radhiyallahu anhu. Salah satu sahabat Nabi ta, maka dia kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Angka nak sifat banian Nabi ta dalam suatu perjalanan. Fakultu ya, faqal tapi tiba-tiba mati Nabi ta maka dia sal Rabi'ah bin Kab al-Aslami marello minanno angkaga parellawammu marello no yang kana matte sahabat nama ya Rasulullah inni as'aluka murafaqataka fil jannah meloka simata dampingi kilala suruga batuan natania bardelino kudampingi tapi nawa matu lala suruga to sibawato de to masara yang kana makutala si Nabi tamakre agaira zalika de nagagaga laingi parelom ang kumpaga makri sahabat huwa zaka ya mirwa parelaku set dia suruh pungan Allah taala melo kadamping ki melo kasibak kilala suruga aga papasanda Nabi tamakre fa inni ala nafsika bikasratis sujud dari kumelo kadamping kasibang ala suruga tolonga pamigay sujud. Ya sangi pamigay sujud ta, pamigay sumpah sunnah ta. Nasabaya pa tu nawad di mega sujud ta, narik kumiga sumpah sunnah ta. Nasaba kena tu Nabi ta, la tasjudu lillah. Dena sujud seddi ata. Ya. Ripungan Allah ta illa rafakallah daraja. Sangadinna setiap sujud ki nakasi daraja ta mengallah ta. Pede bare betul suju pede matandre derajata ya sabata sisa suju nasan nabita rafakallahu biha darajat nakke pungallata darajat wa hatta an kabiha khati'ah dan nia nak dam pangatu pungalla taala dosa-dosa ta jadi pede bare betul suju pede matandre derajata pede caputo dosa ta jadi pemige suju yang kedua ala biranna dari kumare peki suju maka Nabi ta'akrabu ma yakunul abdu wa huwa rabbi mir rabbi wa huwa sajidan de nagaga wattu kabidam macawe atai siba pungan Allah taala sangadin dari wattuna suju jadi na tu wattu kabidang si cawerang atai siba pungange riwattuna suju yang kana maka Nabi tapaksiru doa si boleh-bolehmu pamegay parello doamu riwattumu sujud di terutama nareko masumpah sunnah aliki nasabad itu tunawa di nareko makkaciyo ki tokong imange na angkalengompa ki di itu sale berjamaah nasabad itu imange yakke untuk ya cindrolai di nareko tokong imange tokong to ni di aja na baca ti patuju yeri patuju acinrolat tarimang na sawaji diikuti imang pada mutu lengan dari kuang kata magira jalam ya makanya matu pimpinan na hentigra na tulimet tarumpa ya sale tu barisang di makoto sareng berjama ya na toko na imang toko to ni aja ni patuju di bacata yang cinrola imang di masuna nabi ta pamege sujud ta pamigay parello dua tari wattu tasuju nariko masumpa jang ale-ale ya ini mani cau asuju marello ripung Allah taala
Dengan catatan yaitu dari kemarin lo dua kiri dalam sumpah jangan dia nawa dengan ipa bahasa Indonesia ipa bahasa Ogi mesti bahasa Arab. Wadimu bahasa Ogi seliwan na bahasa Arab narik kulalangati. Dia nawa dikedo lilata dia nawa dikedo timuta. Kapan dilapaskan itu batal salatuhu batal sumpah jatah. Ya wadimu tu kemarin lo dua bahasa Arab atau bahasa Ogi bahasa Indonesia tapi aja nak kira timuta atitamu ya na sapano panna na mate na mabicara lilata ya bahasa saliam bahasa Arab ya atau bahasa Al-Qur'an maka batal sumpah jangan jadi hati-hati jadi yana tu saba nabita nareko termasuk dari sumpah jaki mesti bijaksana tahu ini. Maka Nabi taiza amma hadukun fal yukhaffif dari mencajima kutumanang paringangi sumpah jamu. Watuanna bijaksana tahu. Aja namu palampiki. Ya. Nasamagi fa inna fihin as-sagir. Nasabatu angke makasyuri munrimu angkana nabicu de panusse kasibinturue. Ya. Wal kabir angka tomatua dia nanulle kasi mette toto ya dia nanulle mette roko dia nanulle mette suju di wal marid angka toto malasa angka to poso di angka to puru angka to apa digutuna musti ndere kuimak ki bijaksana to dia nawad di malampe wal yukhaffif wa isa sallani nafsi tapi nareko sumpah jang ale-ale ki wal yutawil masyah maka nabi ta'iku manicau palampeki iku manicau palampeki ina tu sama nabi ta nareko berjame mak dia tu nama lampe sumpah janna tapi nareko ribolana biasa boro ajena sumpah sunna nataro etatotto sumpahnya dia tu nabi taburu ajena tane sumpah farallu sumpah sunnah ya jadi asal kita berjamaah itu iparingang gimana ya nasaba mi kata makaciu wasal haja angkata to maciu kasi angkai faralluna alepam termasuk kalau kita berdoa itu nabi tatu den angka nama lampe parello doa na paguran rekuro sumpahnya tahu ya walipai nabi ta Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasian halalan tayyib ya mir nabi telah paguran atau Allahumma inna ala zikrika wa syukri husni ibadat atau Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa dia nama lampi nasaba na pahay makina ang kito keciu kasi di monriku ang kagaro luna purana ilmillahu siba sehingga pada 7 lelewali di 7 sumpajanna 7 parello doanna jokkatoni nasaba nareko mettai manuku-nuku to madu tawes jadi lanja miru kehilasange bicara situ saliwat tamu dosa jadi jangan menimbulkan fitnah jadi ia mindarek ko jadi marelodori bolata namo sijang marelodot tahu narek bolata ini manicau paling tawil masya itu yang bikasratis sujud ya ipamege sujud rekomelo kisibana bitta ipamege sumpah sunnah yang ketiga ala biranna sumpah sunnah wadin nasabari naika buah kaki bola la suruga ya nasabangka desa na nabita makde man shalla fi yawmin wa laila isnata asyarata rak'atan banallahu lahu baitan fil jannah batuanna nigi tahu masumpah sunnah 12 rakanna sesewan ni ya maka narekulat tiro sumpah sunnah na 12 rakanna ikabua kangi bola la suruga jadi nareku setiap hari tulis 12 rakanna sumpah sunnah ta misalnya siulak kipegawi berarti 30 itu balata la suruga di nareku sitaungi berarti 300 itu anna 10 na bolata di
Dari ke 10 tahun berarti talu sabu anar ratuna. Jadi dia nama dianggap penting capek-capek sange sumpah sunnah ni. Nah, sebab pahalanya luar biasa. Dan hadis ini hadis hasan menurut At-Tirmizi, tetapi menurut Nasiruddin Albani rahimahullah, dia menganggap hadis ini hadis sahih. Ya, maka Nabi ta iru 12 rakan nanasan Nabi ta. Yang pertama arba'an qabla suhri, patan rakan riolono lorong. Ya, jadi sunnah itu patan rakan ini muakkad. Ya. Jadi patan rakan riolono lorongnya muakkad. Ya sange muakkad malat dan anjurkan nabita. Ya sange muakkad asanre okko parallu. Ya sange muakkad cede mai naman caji parallu. Ya ku muakkad itu nabita jaran atat den angkan atat nabita ku muakkad. Di iria semuakan dia nawarigaga itu tetapi alat biran itu luar biasa ya ku nabita usahakan dek ni tatang di warak kata ini ba'daha duan rakar rimun rina lorong berarti annami tapi wad ditoti pancaji apa rimun rina lorong di tapi rupat tambana gair muakkad. Yang muakkad itu 2 rakaat. Patambana 2 rakaat gair muakkad. Nah sebangka desa Nabi tamakir man hafasa ala arba'in qabla suhri wa arba'in ba'daha harramahullahu ala nar. Nigi piarai sumpah sunnah ya lona lorongi patan rakang. Patan rakat torimun rinna maka iharangang inanre api neraka. Jadi mesti jaga ini. Dari kudete lo nanre api neraka, dete lo nanre watak kaleta api neraka, ipiare ro esang ipiare itu li jaga itu li ijama metar gang kamateta. Ya, itu pengertian man hafaz, ini gini piara. Patan rakan riolona loronge dan dia patan rakan riwon rina. Ini rawahu At-Tirmizi wa Ibnu Majah dan termasuk disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kemudian warakata ini ba'dal maghrib 2 rakan rimun rinna maghribiye. Nah sebab itu yolona maghribiye gairu muakkad. Ya. Isunnah kamu tuh, tapi gairu muakkad. Ya. Mun rinna itu muakkad. Malah dan anjurkan nabita. Jadi arwami warakata ini ba'dal isai 2 rakaat tori munrinna isai berarti 10 nih. Yolona isai gairu muakkad. Ya. Kemudian yolona subuh. Ayat yolona subuh itu muakkad. Malat dan anjurkan nabita. Di 12. Ia buat tajaga ye maka insyaallah angka sibulata lalas suruga. Unro nyaman nar boleh lalas suruga. Ya. Dia pada rilino. Wapuluton ni biasa tu berkeluarga dia peyule bola. Ya. Tapi di suruga sesomi pegau angkana. Ya, sesomi. Ya. Yang penting ipegau ya sumpah sunai insyaallah angkana bolata. Ya. Waku kue pun rekomel ki mala beteng. Ya. Napa itu akad itu liya mena watanna. Liya ganda persyaratanna di ribange. DP na 50 juta baja. Ya. DP na rekoi cicil sampai 15 tahun. Napai pun itu ngagero. Majuta baja si tahu. Irlino. Mana sama kri salai mati. Paling-paling 50, 60, 70 tahun yon roi. Nanya bulata lalas suruga khalidina fiha abada. Kekal abadi untuk selama-lamanya. Yon remit taruh. Yon perlu diperhatikan. Nih. Ulata di surga. Jadi yaro alab birana. Kemudian angkato sumpah sunnah masar romalab bipini elino. Ya mareping kalinga.
Jadi pahalanya itu sampai sunnah itu luar biasa. Mariping kalinga makin Nabi tarakat al-fajri khairu minat dunia wa ma fiha. Batuan na duan rakas sumpaya sunnah yolona loronge yolona subuhe o ma masarro malabbi niyalino lololise. Ina tu saba narampi Nabi tam makade huma ahabbu ilayya minat dunia jamiah. Maka Nabi ta lebih upoji sumpaya sunnah yolona subuh duan rakang daripada lino yang manana. Bahkan narampi pangulut Aisyah radhiyallahu anha makade lam yakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nawafili asad damu ahadatan min ar-rak'ataini qabla subhi. Batuan nade nagaga sewa pakkas ya sunnah kawena malat dana najagai nabita kawena malat dana perhatikan nabita kawena mapari-pari na pigau nabita sangadin na sumpaya sunnah yolona subuh. Yana tu sa pasan na nabita makrela tada'u rak'atal fajri wa in aradtukumul khaila. Batuan na ajak lalu mutatang iro sumpaya sunnah yolona subuh walaupun engkau wa in taradtukumul khaila walaupun engkau dikejar oleh musuh yang berkendaraan. Batuan na mu angkatul laluki ya ijama tojolo napakil lari. Bahkan makin Nabi tamallam yusalli hatta tatlu samlis hatta tatlu syams fal yusalliha. Ya. Makin Nabi tanigi tahu kesiangan mumpung manimatan nasoi na moto kesiangan dalam keadaan tidak disengaja batuan natani elona sebangkan itu biasa waktu nato kesiangan baik na sabab makliwa gite kota baik na sabab malasaki atau dan lain sebagainya maka Nabi ta fal yusalliha ba'da ma tatlu syams. Maka si boleh-boleh nama sumpah sunnah namun mumpumatan nasoy. Jadi namun tu mumpumatan nasoy tapi aja nala ikannya mangang ini ya bagi nama suye tu dia nama tungkai. Nah sebab itu Nabi ta biasa mutu kesiangan. Ya Nabi ta lagi biasa kesiangan si sahabat. Dalam kitab Fiqh Sunnah yang dikarang oleh seorang ulama besar Profesor Dr. Sayyid Sabiq Makdir Nabi ta biasa melakukan perjalanan sibah sahabat alip pangrisedi on ruang istirahat sabatang wani nalalu manang itinro diga pasat di mumpu manimatan nasoy ikan kana Nabi ta nasuruh sahabat nama bang napa pada loma sumpaja sunnah purana wajende napa masumpaja paral mempun matan naso. Jadi on repentin resange sumpaja sunnah yolona subuh di bahkan angka sahabat italla Umar bin Qais radhiyallahu anhu purana selir sumpaja sunnah batuanna pura mani masumpaja paralu napa masumpah sunnah ini sama Nabi ya dan ini dikisahkan dalam kitab Fiqh Sunnah. Yero Umar bin Qais radhiyallahu anhu terlambat lama segi pari-pari lo terlambat waktu sumpah itu nerapi yang kan ada sampai sumpah sunnah sehingga purana memberisan lan Nabi ta selesai sumpahnya sur lomon rima sumpah sunnah. Yolon lalu Nabi tamakri sumpah yang agar na pegau Umar bin Qais. Makri sahabat terlambat dan resurah pun Allah Taala. Dia sempat sumpah sunnah subuh makadai. Ir Nabi lalu bami. Dia mamakoi mabita. Dia makade dia wat ding pegau. Di amakona Nabi dianggap persetujuan. Ini yang hadis takrir. Ya. Jadi berarti itu nasetujui Nabi ta. Jadi bisa saja dikoda. Ya. Dari kudeta sempa tapi dengan catatan aja na ipatungka terlambat.
ya makadagaki mata picinam papi ya itu tidak boleh. Ini dalam keadaan memang betul-betul tidak disengaja. Ni, sebab menimbulkan tu nanti fitnah dari kupura pinapak masumpajang. Jangan sampai makri sitawi alirab baru si kafir. Apa nangka temas sumpaya sunnah pura subuh padahal harang temas sumpaya sunnah dari mundina subuh. Tapi dalam situasi begini dibolehkan. Jadi yero sumpaya sunnah subuh ya. Dijana tu sana bitta malat dan asal pangluta Siti Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat itu maka dia orang bitta dia nangka natateng sumpaya sunnah ni yolona subuh baik dalam keadaan bermukim maupun musafir. Batuan namo nabitta mengadakan perjalanan musafir tatana pikir sumpaya sunnah. Ya, padahal ipahat tu makin dari musafir ki namo sumpaya paralue ikasarato ipagane dua. Namo sumpaya paralue ipasijamato. Lorong sibawa asara magharibi sibawa isa. Tapi nabitta onro penting resang sumpaya sunnah yalon subuh namo nabitta mengadakan perjalanan musafir detonang kana tatang menurut panguluta Siti Aisyah radhiyallahu anha. Agar ona baca nabitta dari kumas sumpaya sunnah ya. Nasabai sunnah kamu tok itu baca pengupu di yaitu sumpaya sunnah kamu tok baca pengupu. Ya penna malumu tasad dingi baca. Waqra'u ma tayassara minhu. Ya batana kenro malumu, kenro magampang ya apa lain ro yala pangupuru. Detto kaga musti makade ya pa ena jadi, ya. Cuma biasa min nabitta dalam riwayat itu dari kusumpaya sunnah yalona subuhe qara'a qul ya ayyuhal kafirun, ya. Pada rakaat pertama baca nabitta qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat kedua baca nabitta qul huwallahu ahad, ya surah Al-Ikhlas. Tapi nareko macipi ni wattue namo surah Al-Fatihah mi bawang ibaca. Ye, nareko macipi wattue namo surah Al-Fatihah mi bawang ibaca. Yana tu sabab kasina nareko angka ya petunjuk jam digital. Ya angka waktu tertentu makde sekian manne napa sumpaya perlu tahu supaya angka kesempatan ya lengi jamaah untuk sumpaya sunnah. Ni supaya angka kesempatan. Ya. Termasuk itu sumpaya sunnah yalona asra walaupun gairu muakkad itu tetapi pahalanya maka Nabi terahimallahu amrang salla qabla al-asri arba'an. Batuan nama jepunna pungallah ta'ala nama say to angke sumpaya sunnah patanrakan riolona asrai. Walaupun itu gairu muakkad. Ya, walaupun itu gairu muakkad. Jadi bisa dicukupkan apa itu yalona asrai. Dari kipagane patanrakan rahimallahu. Ya, maka pungallah ta'ala paturunga kipamase. Jadi pegau yaro. Bukan jaku pegau manang. Termasuk sunnah yalona maghribi itu juga gairu muakkad. Batuanna sumpaya candi-candingati. Maka Nabi tasallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib liman syaa. Bekitalu narampe Nabi ta. Maka sumpaya sunnah kilona maghribi. Sumpaya sunnah kilona maghribi, sumpaya sunnah kilona maghribi liman syaa. Risesena to meloe. Batuanna narekode tamelo de toriga. Tapi mereka sumpaya sunnah ki angka palanna ni mega palanna itu kita lu narampi itu Nabi takare sallu itu menandakan maka dia sumpaya sunnah penting di maksud itu Nabi takare kita lu napakune penting itu batuanna nareko deto aga perlu ya sumpaya sunnah ki bahkan pada sahabat Nabi narampe Anas radhiyallahu anhu maka dia kunna nusalli ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini ba'da ghurubi syamsi
qabla salatul maghrib. Yaridi wattunna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada angka ki masum paja sunnah duan rakan narek kulabu miatan nasoi. Batuna masum paja sunnah riolona magharibi. Itu dipegau wattunna Nabi ta. Sampai-sampai nasang Anas bin Malik fayahtasibu isa inna salata kada sulliyat min kasrati may yusalliha. Onregan na to nasa mapegau irsum paja sunnah sehingga narikuang ka to terlamba lo masigi na kira-kira payah sibu ya nasang makre pura mikapa to masum paja paralu nasang sum paja paralu na pega to na sabali kan na to pegau di de nawa di capa-capa sange sum paja sunnah di dan ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya makre Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghrib rakatain. Wajib punna Nabi tu masum paja sunnah duan rakang yolona maghribi. Inare kemelo ke syuri Nabi ta ya ipegawi. Sabang ka tu hadis Nabi ta maka man ahya sunnati faqad habbani. Nigi patu sunnahku watuana nigi macin rolaika pegawi angkai puru pegau berarti na poji ka tu di waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Nigi puji ka maka si bawa ka tumatu lalas surga. Jadi itu luar biasa. Dan terakhir kaset di sumpah sunnah tambahang melo papaguruang di mudah-mudahan pada angka kipegawi ire dalam mazhab Syafi'i ia sumpah sunnah dikenal sumpah sunnah awabin ya buat tuanna sumpah sunnah awabin itu tulis di pungan Allah Ta'ala ya toto bari pungan Allah Ta'ala iro annan rakanna pakkalawanganna magharibi si bawa isai itu annan raka Sebangka desa Nabi tamakde man shalla ba'dal maghrib sitta raka'atin ba'dal maghrib ya. Man shalla sitta raka'atin ba'dal maghrib nigi masum paja sunnah annan rakanna. Purana masum paja maghribi watuna pura masum paja maghribi masum paja sunnah ba'diyah napa napegau yaro dengan syarat nasab Nabi lam yatakallahun nabi su'in. Dia nama bicara cara maja. Dia nama kada-kada tandria lalang. Dia keadaan nama maja. Narik kupura ni masumpaya maghribi, masumpaya sunnah. Langsung na pegau yero. Ya. Adal nabi ibadati sinta asyarat sana. Maka ireke yero sumpaya sunnah na anang rakanna. Pada narik ku 12 tahun beribadah. Dibayangkan dari ku 12 tahun padahal 6 rakaat sumpah sunnah di paling-paling 2 rakaat itu ya talu manne berarti asrami manne atau kada 10 lah manne paling lama dari ku pego yer di usalli sunnatal awabin rakataini lillahi ta'ala kata sumpah sunnah awabin 2 rakaat nasaba pungal Allah Ta'ala. Ironia lalangati ya. Jadi mesti pahang makde irat ia tu yasange usalli tania pangantarami di pahang iru usalli tania pania pangantaran. Jadi itu usalli yolona takabbire di puada. Pada mana kau sumpah garibik. Wakri usalli fardal maghrib salasa raka'atin ya ma'muman misalnya menarik kemakasih ke ma'muman lillahi ta'ala tanya patunia itu ya ia payasangnya niat tu ibu pita kap berede maka dia Allah di dalam mazhab Syafi'i itu ironia okko tappa pakkalawangan na ali punan niara pada lapas takbiratul ihram Allahu Akbar.
Yero Allahu Akbar. Okor tapani lalan nati tamaka kata masum pajam maghribi tanlunrakan makkacio parallu nasa pungan lata. Nasabaya sangenia kasdus sai muktarinun bifi'li. Batuan yakatain na sewa-sewai ni pasamang ipegau. Adapun mazhab yang lain ya pada lain ya angka perbedaan di tapi ini kita hanya bahas mazhab Syafi'i di angke pura papagura penritata maka di yurniae makasin nareko ipegawi watun ipegau di ipasamang ipegau niae makotor nareko majenneki ia patu na toman niya nareko biseru patta pertama kali wa kaina waitul wudu'a li raf'il hadasil asgari fardan lillahi ta'ala kata majenne pataraka hadasa bicu keperlu nasa pungan Allah ta'ala bisai nirupatta pertama kali makotor ya sange nareko dio paciki ia patu na tappan niya nareko ibole wai pertama kali uluta sebelah katau mania makani ukata dio pacing nawaitul gusla lirafil hadasil akbari fardan lillahi ta'ala. Betul? Ukata dia pacing pataraka hada sabatuaku paralu nasa pengalah ta'ala. Jadi yang kamanang onrannya sange niai. Dia nawai di sambarang yon retaro ini. Itu menurut angke purana papagurang panritata. Jadi mungkin inilah beberapa manfaat atau alat biranda sumpah sunnah terutama sumpah sunnah rawatib. Mudah-mudahan pada kaki matundu-tundu pada pegau na ilolongang alat biranna na sabari nareko iparessa ni matu sumpah jatta angkana bokota di angkatona carangata. Jadi dia na to tahu nareko angka pa kekurangan na ramai sumpajat misalnya yang kana sumpajat sunnah cadangan untuk pasuku sumpajat paraluta nareko masuku ni sumpajat tanasan nabita fa in saluhat sairu amali panna nama makasini sumpajat insyaallah sidinna amala lenge macam to makasin nasan nabita tapi panna nama solang maka waditonas sabari menawasulah manang sidinna amalata. Jadi ale sara ia ditutui sumpah jatta pada ya ipakai ngai ya surangi anak ta beneta lah kita keluarga ta mudah-mudahan pada angka ki min ahlil jannah termasuk matu salah seorang atau salah satu golongan yang masuk di dalam surganya Allah. Amin insyaallah. Jadi lebih dan kurang yang sama diwakkan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Jadi nareko tamaki masigi nama battawe irna bitta nak kelurangi ia cindolairo pa bange adanna di denawai tamas sumpah sunnah nareko sementara ma bangi tahu kecuali kude pa nama battawe sumpah sunnah mi tapi nareko banna tamang denawadi pura pi ma batto napak mas sumpah sunnah misalnya nareko magharibi sebaiknya dioleh sumpah sunnah rawatib nah sabaya minalaran nabi tatama sigi nareko langsung itu tudang ya maka nabi tazadakal al masjid nareko tama ke masjid pala ya jelesu maka aja mulan tudang gangka sumpah sunnamu duan rakang papakarja masjid tapi nareko sumpah sunnah rawatib dianggap itu jadi dioleh sumpah sunnah rawatib ia mikugan namu dua waktu sumpah sunnah pakarja masih gejolo napa sumpah sunnah rawatib di ayah kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.